Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Moira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Nasisira pak iti na materyalan a banag. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Moira. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Alas 5, Moira. Anya pa ilang per aramidam? Saan mo nga iba kang ag-overtime ka manan? Sayang mat no sa anak nga ag-overtime. Saan ko ang magatang dagiti kayat ko agatangan no sadut-saduta. Kat agpada kayo mat nga da trabaho na ni Mark. Si kamat, amo mat ngaag-repair lang iti nadadaal a gadget ti pagsapulan ni Mark. No awan agpa-repair, awan mat birok nan. Sa bagay mo't kit di Iso apalubusan na ka nga ag-overtime. Taam mo na adakdakal ti sweldo na ag-overtime ka. Sana bale, tano ag-overtime isumatan ti agluto. Jay to langan mangan ti aramidak no sumangpeta. Apag iso ti isasangpet mo, nakaluto akon. Ay, mabisinak matan sweetheart. Nabanugak. Adutin ka makam ko nga inlepas. Ala, agtugaw ka nga ruden sweetheart, tamangantan. Agaw awis gayam ni pari Jake. Birthday na. Mapantay di balayda inton bigat. Ada trabaho k Mark. Ang mga numabalin nga inton malpas ti trabaho satan tumapan. Iso timbagak. Imbag ka dakwada tauray saan nga trabaho ni Madeline nga asawa na. Okay laeng. Magatang na pay amin na kayat na. Nginginaan nga alahas, bag, sapatos, ganon niya pa'y dita. Pasensya ka lako man kanyak sweetheart. Gapon ta masapol nga agtrabaho ta aduha. Tas saan nga umanay ti birok ko ngagpaay kadata. Anya pa'y nga rod ngay. Awan mo't maaramida ko. Happy birthday pare. Uy! Ibagta na kaumay kayo. Kung naknudi kayo umay Inuray ko pa'y ngamin ni bakit ko pare. Uy, Mayra! Talaga nagagat ka. Bilibakan ka. Nagpintas ka lang aruden. Naabilidad ka pa'y. Talaga nalaing ni pare Mark anang pilikan ka, Moira. Unay day ta na pa sa blog. Happy birthday! At to'y tinanong mo ang regalo mi kan ni Mark para kan ka. Thank you Ala, unag kayo. Agdiretso ka di kusina. Amok amabisin kayo. Ada di kusina ni Madeline. Okay pare, agyaman kami. Adda kayo gaya man. Kung naklakit din na saan kayo ang makaumay. Inkarigatan mi lang tati makaumay friend. Mailiwak mo ta na makakita kan ka. Uray siya, kaya't ko ti makiinmistorya kan ka. Boring na tati adala ang dito'y balay. Kimbagkan ka tapalubusan na ka ni Mark nga trabaho. Siyak ngay, kaya't ni Jake adituyak latan balay. Swerte ka kit di Takabaalan nga ipaay amin ni Jake akasapulam. Uray saan ka ngagtrabaho. Apalak ni Moira, kaputa saan ang maikikan iti balay. Nawaya arumar. Maibado na dagiti paborito na abatong. Siyak ngay, binigat latan adaster. Sa bagay nga agpaiso, pudnot ako na. Alangan mo't ngagporma ka, kat ada ka laang mo't iti balayo. Talaga nagswerte ni Madeline. Nginginaan amin dagiti usan. Nagtipin. Ay, Moira. Kaya't mo ka di timadan iti kasta. Ay, si kamat gayam, Jake. Nagapuak iti CI, nalabasak man dagito'y nakadisplay a sapatos kan sandals. Magusto ida, iso kinitak lang. Amo ka sana kabalan ni Mark nga ipaikan ka na kita. Ngimsyak. Kabalan nga ipaikan ka na kita. Nakainom kan, Jake. Sige, agsubli ako ni Kusina. Ang mga no, dapat makakita ka data. May wait lang. At ito cellphone number ko, Awagan na lang. Nada ka sa pula. Ipaay ko. Basta ipaay mo mati ka sa pula. Nagapuan sweetheart. Nagapuak iti CR. Umay ka. Makijaming ta ka dagiti agiinom. Sweetheart, mabalin ka din nga agawid tan. Nasakit ti ulo. Kaya't kung ti agina na.
Di mo kayat ti agsyat? Nabanugak namin. O sige. Agpakada ta nga Ruden. Saan na bale? Tinapatay. Nagpakita ta. Nakaturogan ni Mike. Ngapsyak. Saan na ka makaturog? Uray pilitat ti maturog. Saan na maikati ti panunod ko ti imbaga ni Jake kanyak. Apay nga ta na ibaga na ti kasjay. Kurso na danak nga ta? Nataer ni Jake. Kasla nagri ka ta pagkadkadan ti bagbagana. Si aasawa kami mata na duwa. Apay asaan ang mapukaw iti panunot ko ni Jake. Anya tar aramidam dito, Jake? Diyak namin mauray nga awagan na. Iso siya akong timay. Kahit ka nga wisen. Sa dino? Itimay sa aklas sa paginiman. Siguradong awan makakita kan ka. Amang ipulong iti asawam. Kuwan. Di na ko mapagkadkadahan. Kaya't ko ang mapadasang madagiti banag a deserve ti may saan napintas a dayag akaskan ka. Jake, Noy kanak iti karbangan. Aramidag kan ka dagiti banag a di mo pa'y napadasan. Kaya't pacheck. No mapadasan. Ag-enjoy ka lakit di. sige. Ibagaklangan ka ni Mark nag-overtime, ha? Ito lang, maramanak na iti nga arak. Naggimas. Para kan ka amin dagitoy, Moira. Thank you, Jake. No siya lang di asawam. Saan ka na pagtrabahuan? Ipaay ko amin na pagragsakan. Amin akayat mo. Saan mo ka din na aw-awisan ni Madeline kadagiti kakastoy pag-inuman? Di na kayat dito eh. Panagkunat, no imuna ka kumaan na am-am mo. Sika kumatinagbalin nga asawa. Apay, Matt. Napigpig sa ti karisma. Nalay nga talaga ni Mark na nagpili ah. Agawin tan. Nabardag ako. Sanay. At dapat kaya't ko pangipananggan ka. Saan ko anapuutan ti sa sangpat mo idirabi sweetheart. Pasensya ka nun na iturog kon. Saan ka na rin niing? Nagimas ngamin di turog mo. Ket, kumusta ti trabaho mo? Okay, uray makabannog. Uray saan ka unay nga ag-overtime. Tapno saan ka matamabanog. Okay lang. Kabalak pa Matt. Di nakpagdanagan. Nagtakgal agad ang tintad kanyak ni Jake idirimwar kami. Kasladyak mamati ang maaramid ko ti kastoy. Ngam aminak. Agin enjoy kadagiti aramida ni Jake kanyak. Ita lang ang mapadasak ti kastoy. Tasaan mo takabaalan ni Mark nga aramidan kanyak dito. Ni Jake tumawawag. Ama ano umay na kong sukunan. Kinuna na ngamin asa anak asumrak ita. Takayat nak na ipasyal. Kalpasan na, mangan kami kano iti class a restaurant. Hello? Hello, love. Nakaready kan? Umaya kon? Juan, itayak pa yan nakasagana, love. O sige, Ron. Urayin ako na. Bye, love. Bye! Nasayata dakin. Sa dino tinagapwa. Anya ka di day ta klase ti damag mo, sweetheart. Siyempre, naggapo kiti trabaho. Ulbud! Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Apay at inong panak. Ulbud ka! Amo ni Madeline ti relasyon nyo kay ni Jake. Amom ka di asinurot na kayo iti amin anapanan nyo itang altaw. Saan ka asimrak iti trabahom? Gapota sinukon na ka ni Jake ije palay. Mark, Ita, agulbud ka pailang. Ala, irubat mo dagiti kawas mo, ta sumurot kan iti dayjay at traidor. Apay, gapota maipaay na dagiti banag ajak kabalan nga ipaikan ka, kat isukat na kon kan kuana. pakawanan nak. Aklunag, nasulisugak. Ngamdyak kayat ngagsinata. Sika ti ay-ayatak. Pumanaw kan. Jak kasapulan tikaskan ka. Saan? Saan na ka pumanaw? Aramidag amin na kayat mo. Saan naglakit di apapanawan? Apay ni mawag ka pa lang, Jake. Isardang tanday ti a relasyon. Pagpapanawan na kun ti asawak.
Iso pa nga asim. Sardangan na kun nga awagan. Iso mo inawakan ka. Takayat kong ibagang addan ija abroad ti asawa ken anak ko. Kinunana sumuro tak ijay. Nanapatag da pa ilang kanya. Kahit ko tagpakadakan ka. Kan dumawat iti pamakawan. No nyaman ti mati ana aramid ko. Pakawanin na ko Moira. At ako may pakaasikan ka. Anya dayta? Awagan ni Mark. Dumawat kay ti pamakawan kan kwa na. Ibangam amapan kan iti abroad. Iti kasta, agtal nan ti panunot na. Amo kadakkel ti nagbasulak iti asawa. Kadyak amo no mapakawan nakpay. Ngam aramidat ti amin. Tapno agsubli kami iti sigod. Di mawat ako niti pamakawan kan kuha na iti personal. Ngam tinanog na. Di ka madanagan. Awagat manan. Kat ulit at tagkid daw iti pamakawan. Kaya nagpakada akon ang mapa ni Jamrod. Okay, agyaman na. Saan ko nasangputan ni Mark? Anyamin na ito ang aramid ko. Pakawanan ako, Diyos ko. Katsapay ko mata mapakawanak mo ti asawak. Diyak mo na niya diturungin ti biyag ko. Nagsina kami ka ni Mark. Awagak ti katrabahuan na. Damagag no nakadwa na ni Mark. Aday ta, agriring ti cellphone na. Hello, Moira? Nakaawag ka man. Kadwam ka din ni Mark. Ay, saan man? Nagsisina kami, idi nag-recap ti shop. Apay, saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga ron? Itaman pa'y. Kanayon mat nga agdardaras nga agawid. Saan namat nga ugali ti makijaming, nga uray awisen dagiti katrabahuan mi alalaki. No kasta nga ag birthday kada kami nga kakatrabahuan, ti kanayon na nga ibaga, awan agluto iti kanam. Kasta ka di. Adamin di mi nagkinaawatan. Nagbasula, kunak man laangan. Isu siguro asaan anasapa nagawid ita. No kasta nga rod, isu ti awagam, Moira. Kat agkid daw ka iti pamakawan kan kuana. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman akan ka. Apay na ita ka lang ang nagawid. Madandanagan akan ka. Saan na ka makaturog ang mangururay kan ka? Balbalsan na ka din, Mark. Panagkunam ka di. Kat basta malipatak latanti na ramid mo apan ng lipot kanyak. Amo ka narigat mo ang malipatan. Diyak ka mo na mapakawanak pa'y. Na magpakpakaasi ak na ikanak pa iti may sa agundaway. Diyak kayat nga agsinata. Kayat ko amang bukal ta iti pamilya. Kat sikat kayat kong agbalin nga ama dagiti anak ko. Iso pang haasim ta pakawanan nak. Diyak ka mo. No kasano nga isublik ti panagtalagkukan ka, Moira. Ay ayatan ka. Ngam napukaw anaming pinsan ti panagtalagkukan ka. Oh, di mo kunaan nga overtime ka. Bumawbawi ak lang ka ni Bungas. Ama no ikatan na kun. Ado nga min tijak na ilupas sa paperworks ko. Ngamlaglagi pa. Napukawan ti panagtalag ti asawam kan ka. Ama nga no saan amamati ang nag-overtime ka? Ada ka mo't ang makapanagnak. Ibagak tulangan nga awagan na ka. Taagdamag kan ka no saan amamati. Okay, makamu ka. Sige nga Rod, panawan ka pa eh. Kat agan-anad ka iti panagawid mo. Sige, agyaman nak. Aganad ka mo. Rabin, sapay ko matasan nakakaumat mo ng ti asawak. Sapay ko matagsublin ti sigod na panagtalak na kanyak. Marigrigatan akong iti sitwasyon mi. Ngam saan nakasumuko, aging ga mapakawan yak. Di matimbagakan ka. Adyak kaya ka overtime ka. Mark, ada ka mo't gayam dita. Anya tir aramidom dito ay. Kaya't ko lang nga pankan no sa dino ti ayan mo. Saan ka di mat akinunakan ka? Asaanan ang maulit pa'y tinagbasulak. Apay nga rod ang nag-overtime ka pa'y lang. Kat parparitan ka nga ag-overtime. Ado dagiti paperworks ko, Mark. No saan na ka ag-overtime, ang mga no ikatan na ko ni boss. Hala, agawid tan.
Ada good news ko kan ka, sweetheart. Uresak, adamet good news ko kan ka, sweetheart. Sige, si Kanti mo na amang ibagay iti good news mo, sweetheart. Saan? Sikati muna. Siyempre, ladies first. Sige man laangan. Masikog akon, sweetheart. Yes! Apag iso day ta iti good news ko, sweetheart. Amom ka di? Nakabiro ka kon iti trabaho adakdakkel nga amang ti sweldok ngam iti trabaho kita. Ket mabalinain asumardeng ka nga trabaho. Apay so? Oh, maragsakan ak iti dayta a good news mo, sweetheart. Ita, saan akong nagtrabaho, Mr. Lonely, at daklangan iti balay ang mga ayawan iti anak mi kini Mark. Ket agyamyaman nak iti apo, ta dinengeg na dagiti kararag ko ang mapakawanak ti asawak. Tuy pagayam mo, Moira. Agyaman nak pagayam Moira iti daytoy apakasaritaam. Ket nasaya at met, ta nakaamiris ka iti nagbasulam. Ket saan ka asimuko, aging ka ang napakawan na ka ti asawam. Ala, ituloy yo ti agpin na iti asawam, tapno agtultuloy mo ti ragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Moira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paclay, musika Dante Martinez, computer recording technician Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Monica, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayag panawen asaan ko ang nakaden na ti kakaisuna nga anak ko. Noan niya ti makagapo, iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Monica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Panaasim, Rafael. Di mo kumamatiya dayo kanyak ti anak ta. Maklon ko no saan akon nga ayatan. Ngam pangaasim ta di mo kumaisurot ni Angela. Ibatim langan kanyak ti anak ko. Pasensyakan, Monica. Ngam nakapagdesisyon ako. Itugot ko ti anak ta, iti panagbiyahe kay syudad. Di ka madanagan. Nawaya ka lata amang sarong karkan kwa na ijay. Mami, diyak kaya ti pumanaw. Dito yak laangan po der mo nga agnaan. Umay ka na Angela ihay. Lumugan ta ni ti kotse. Agawaan. Mami, diyak kaya ti sumurot kanina. Rafael, pangasim, di mo yadayo kanyak ti anak ko. Isublim ni Angela. Monica, gusto dahi tan apa nagsangsangit mo. Itay ka pa'y nagsangsangit. Nagsakit ti kastoy ang napasama, friend. Diyak kaya't amaya dayo kanyak ti anak ko. Ay, unay mat ngaminan ti arami ti asawam. Mabalin mat nga oray no ibati na kuma ti anak yo. Madama ko man laang, friend. Anya ka da talaga ti makagapo. Taapay anak isina kan ka ni Rafael. Sipod pa'y. Saan ako nakayat dagiti dadakkel na apara kan ni Rafael. Gaputada babae akayat da apara kan kwa na. Impagarup ko ano maadaan kami iti anak. Agbaliw matan ti panakilangan kanyak dagiti dadakkel na. Ang amsaan di daklat ta kayat. Unay matan ti kasdi nga ugali da. Di daman la pinampanuno ti riknam amasaktan. Isumot lagayam asaan akayat ni Rafael nga kalay sa kayo. Gapo kadagiti dadakkel na. Kat, ala,
Patib karam ti pakinakam mo, friend. Panunutom laangan ti kakaisuna nga anak mo. Monica anak, itay pa'y anadlaw ko akasla na nagti pampanunutem. Apay, kailiw mo ka di manin ti anak mo? Wan tatang. Duan alawas manipod pimanaw ni Rafael kadwana ti anak ko. Kat itilasod ti duan alawas. Namintan lula ang anak kasaritak ni Angela. Awagan manin ani Rafael, tapno makasaritam ti anak mo. Weno saan, mapankalaangan ijay syudad no awan trabaho. Dayta nga ro ti parikuat tatang. Jakon makontak ti number ni Rafael. Madanaganak. Gapot amangan no jakon makita pa ni Angela. Amangan no talaga ayadayon kanyak ni Rafael ti anak mi. Di kag panunot iti kasta. Agkita kayon tumot lang iti anak mo. Apay nga da ka dito'y balay mi, Monica. Anya pa'y lang tigagaram dito'y. Pasensya kayo no imayak dito balayo. Mama Cristina. Kaya't ko lang makita ti anak ko. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Rafael. Apay, saan mo ka di pa'y nga mo? Adan iti sabali apagilyan ni Rafael. Kat kadwana ni Angela kanti kaayan ayat na. Anya, impanaw ni Rafael ti anak mi. Adi naman laim pa ka mo kanyak. Kasanumat ngamin, adi mo maamuan ti mapaspasa makadagiti agamam. Kat sigon kin ni Rafael, day tala makilalalaki ti amom nga ramidan. Ala, pumanaw kan, gaputadyak kayat amakita ti panagruprupam. Kandi mo matanam namaan ngagsublipay ti anak mo iti sidong mo. Gaputad di nakamatan kayat amakita. Friend, gusto day na pa naging inom mo. Kasta una yun na barto mo. Bay anak lang aglamas iti anak, friend. Kaya't ko lang malipatan ti parikot ko. Awanan bain tay jay Rafael. Pinili natin sa bali a babae. Ngamsyak nga asawa na. Ita, inya dayo na pa'y kanyang kikakaiso ng anak ni. Ayop dagit di amin. Maawatak ti marikit ng itang friend. Gapo ka inaakmat. No siyang ti anda iti sitwasyon mo. Amangan ni Jakon amo ti aramidak ita. Jagon amunuan niya ti aramida. Joy, jaga mo. No makita tupay ti anak ko. Ala, gusto ika nasabi. Kitkitaan mo ang gusto may ito pa. Ala kiti, umay kanta itulod kan inja balayo. Kalpasan na, ang gawin ak tumatan. Gapot aur-urayin dakmatan ijay balay. Naimbang nga orasyo, Tata Fidel. Mabaling ka da sorong karak ni Monica. Si Kamot Gayam, Irwin Barok. At dapay lang ni Monica iti silid na. Nabartek nga min iti rabe eh. Kat sigurado ang nasakit ti ulo na ita. Kasta ka di, Tata. Urayik lang na makariing. Total, awan mataramidak ita. Sige nga Rod. Agtugaw ka pa'y lang dito yung salas. Urayam lang ang tigayim mo. Tatang, Ni, asino ti sanga ili tayo? nakariingan ni Monica, Tata. Wingag pa iso. Sige Barok. Agsarsarita kayo pa'y lang dito yung salas. Agdalusak pa'y di taarubayan. Kumusta kan, Monica? Naamwak ka ni Joy tinapasama ka na kayo iti asawam. Kastoy, nalidayak. Gapot kailiw ko una yun ti anak ko.
Jack mo tan maawagan ni Rafael. Black na iti social media. Kan iti cellphone number na. Jack ka muna niya ti aramidak. Patibkaram ko matipakinakam mo. At daak lang dito'y parakan ka. Da kami kan ni Joy. Saan da ka abaybayan? Agyaman ako na Erwin. Naimbag laangan tadda kayo agagayam ko. Talaga nga minamasapol ko ti makasarsarita ita. No kayat mo, rumwar tayo kada Joy no saan kayo abisi. Iti kasta, makapagbabanding tayo. Mabalin lang tamat. Bayam, ibagak ka ni Joy nga agaw awis ka. Kat ilupas mi adagos dagiti trabaho mi iti opisina. No kasta, sinarungkaran na ka ni Erwin asigod akaadalan ta? One friend, kat nakunana ang mabalin tayo kano ti rumwar. No saan ta abisi iti trabaho? Katwan kayat ko launay data, friend. Ay amom, damag ko, awantay ka ayan-ayat naging gaita. Oh, anya ti amom, ang mga no agdaton kan ka. Saan aday ta ti adda iti panunot ko, friend? Ha? Apay? Di mo ko naan nga ay-ayatong pailaang ni Rafael nga aging gaita? Amom, Monica, mabalin mo matlata ti makinobyo. Gaputa saan kayo mat ang nagkalay sa kanya Rafael? Saan ani Rafael ti makagapo? Kan Jack pala nakasagana ang makiayan-ayat manan. Aging gangaawan ti anak ko iti sidong ko. Iso asaan ko pa'y ang mapanunot ti makinobyo ita, Joy. Imawag kanyak ni manang mo itay anak ko. Nakuna na nga agawid ka nun dito'y Pilipinas, iti kabitan na panawain. Kasta ka di tatang? Di nasayaat. Nabayag matanday di na odi apa nagawid na dito'y lugar tayo. Sigurado nga dun tumanan ti pasarabo na. Gapo tatalo at taway na sana nagaw-awid. Nay, apay nga yan nagulimak ka. Malagip ko lang aming ni Angela, tatang. Talon atawan tinapalabas. Ngam awan lata ti komunikasyon mi. Kailiw ko una yan ti anak ko. Dumting tulat ta ti panawan na makitam to ti anak mo. Akararag ka. Asapay la kuma. Tama panunod da Rafael ti agawid yu ti Pilipinas. Ket ipakita naken ka ni Angela. Apay ka di nga imawag ka, Joy. Kat inawis nakpay dito yung restaurant. Anya, di ko lang nga ibagam kanya. Friend, good news. Damag ko ang nagawid din da Rafael kan Angela, diti Pilipinas. Agpay so, friend. Kaano asin mangpat da? Kan asino ti nakaamuam iti day ta adamag. Idi pa'y na minsan alawas ang nagawid da. Sigunday ta iti kabsat ko nga agdabtrabaho kan ni ex-katugangam. No kasta, makita ko ti anak ko. One friend, kamaudyanan na. Matungpalan di kanayon mo nga ikarkararag. Itaman pa'y anapanunot mo ti umay dito'y balay, Monica. Apay, namnamaam ka di pa'y ngagsinlublian kayo iti anak ko, ha? Ha? Saan na ka napagtatakkunan ni Rafael tapno amom? Saan ani Rafael ti makagapo? No apay nga imayak dito ay. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Nasayat na tayo, Monica. Tapno saan ko nga itulod ni Angela iti lugar yo. Mabalin mo nga ala ni Angela. Gaputa saan min ang maasikaso iti asawat. Tadan anak mi. Mayat na ita desisyon mo, Rafael iho. Iti kasta, maaramid mat ni Monica ti responsibilidad na kas ina iti anak yo. Dahito'y ka din niya Angela. Ay na, nagdakilain.
Kasla ka ano lang, di maladaga. Uwan tatang, iso ti apo ko yun. Angela anak, iso ni Lolom. Malagip mo ka di pay? Kayat kong ti agawid. Diyak kayat ditoy. Ha? Ay, Apay ngay apok. Di mo ka di kayat amakadan na ni mamem. Kailiw na kauna yan. Nabayag adi na ka nakit-kita. Basta diyak kayat ditoy. Kayat kong ti agawid. kasta ti imbaga ni Angela kada kami kani tatang. Erwin, Bayamlaan ni Angela. Nalabit ang maikawalaan dayjay. Gaputan na bayag anag naad iti na ni Rafael kanti asawa na. Isu siguro na sa una ti kasjay. maawatak matkit di ti anak ko. Ison alaang, tana sa kita na kitikas dyan nga imbagana. Di na kon kayat nga inana. Aganos ka laeng. Mamati ak ang mairuam tumatlaan kan ni Angela. Tinapatag ita. Kat addan ti anak mo iti dinam. Ipamaysam ti atensyon mo kan ni Angela. Kan ipakitam kid di iti amana, a responsable ka nga ina. Tapno saan na kan nga pagsasawan iti agkakasakit. Nang runa ti inana. Tatang, mabalin ka di ada kayo pala ang timang sukon ka ni Angela ija pagadalan inton madamdama. Ay ketuan awan parikot iti day ta anak ko. Apay ka day asaan mo amasukon ti anak mo ita. Ken apay asaan ka pailangan nakarubwat. Ada trabaho mita saan ka day. At tatang, iso na laang takalat mutan ang maditirik na. Sige, agin anak ka pay nga raw. Saan ka pailangan sumrak iti opisina yaw? Sa akong ti makamaw kini Angela. Angela, anak. Apay asikapay lang tinangyag iti kanak dito silid. Kabailak mo ti mapan ijay kusina. Naku na ngamin ni Lolo nga agsakit kayo. Iso asya akong tinangyag iti kaninyo. Mami, sorry ha? Sorry? No imbagak idi asaan asika ti mami? I love you, mami. I miss you. Anak ko, maragsakan at gunay. Gapo iti panangawag mo kanyak iti mami. Pakawanan na ka dagiti nagkurangakan ka. Ikarihik, anak. Ditan agin na dayupay. Ken aram idak ti amin. Tapno masulnitak dagiti nagkurangakan ka. Good. Promise mo, mami. Agsingsing po tak akanayon. Iti kasta, saan kayo ang marigatan kanya? Kan, tapno saan kayon ang maadaan iti problema? Kumustan tirik na, Monica? Awan gayam. Adda inyag ko aprutas para kada kayo. Ken adamot pasarabok para ka ni Angela. Nasayatak matan, Erwin. Sumrag akong iti trabaho inton bigat. Nagadumot kan dagita nga imot mo. Nagtaktak ka pa lang agim matang kadagita. Awan matunay ti trabaho kita. Isu anasangok ti gimatang kadagiti imot ko anapan ditoy. Ken no para kada kayo ka ni Angela. Awan parikot. Erwin, Monica. Sapay ko ma. Taik kanak iti gundaway. Tapno ipariknak ti ayat ko kan ka. Ket no mapasamak dayta. Ikarik. Di kan tupulos pasakitan. Kan ipatag ko ti anak mo. Ibilang ko akas pudpud nung anak ko ni Angela. ikanak pa iti gundaway ko amang panunot iti dayta, Erwin. Awan ti makunakan ka. Gaputa na singpot ka. Kan makitak mo ti panang ipatag mo kada kami iti anak ko. Iso na lang, tamabutangak. Gaputa amangan no saan akayat ni Angela ang makiasawa. Mami, kitain niyo oh. Nagmayatin sagot ni Tito Erwin kanyak. Nagpintas nga school bag. Saan na adayta? Ang dapay chocolate nga inted na.
Wen ngagpaiso, anak. Nagpintas ti kabarbaro abag mo. Isuntulangan ti aramatam inton sumaro na apa nagsasarakyo iti pagadalan. Angela, anak? No bilang ta makiasawa ak, saan nakto ka di akagura? Saan, Mami? Nalakit dita ni Tito Erwin ti agbalin a second dad ko. Saan na makagura kada kayo? No kasta. Kayat mo ni Titom nga Erwin para kanya? Wen, Mami? Nasingpat ni Tito Erwin. Iso akayat ko launay a para kada kayo. Kat sigurado nga agbalin tayon to a happy family. Inaklon ko nga rod ti ayat nga idatdaton ni Erwin, Mr. Lonely. Ket iti sana nagbayag, nagkalaysa kami. Ita, addan iti kolehiyo ni Angela. Ket no kasjay nga awan klase na, sumarsarong karlatta iti ayan ti amana. Aging galangan dito iti pakasaritaak, ket agyamanak, iti ingkay panangidrama. Tuy pagayam mo, Monica. Monica, pagayam ko, agyamanak una iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Nasaya at met, tainik kam iti gundaway ni Erwin, amang iparik na iti ayat na ken ka. Ken uray no kasjay iti napasama kada kayo iti ama ti anak mo, aramiden nyo latta ti responsibilidad yo, kas dadakkel na. Bueno papagayam, ingka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Monica, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Monica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inaramid ko amin para iti lalaki nga ay ayatek. Ngem saan nga amin apagayatan tayo, ket iso ti mapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Monica, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka di mananti ko nam a problema, love. Agyaman na ka, tanda ka kanayon ang mga naandingay kanyak, no kastangad na parikot ko, love. Anya nga minti parikot mo. Pinagtalaw nak ni tatang ijabalay mi. Ha? Anya nga min mananti naramid mo. Amo matasaan kami nga katunusan kini tatang. Nagbigat ti broken family, Monica. Tilatan may kadwa nga asawa na tinapatig ken kuana. Awan patig ko ken kuana. Saan mo kumangamin nga inikan iti rason, tapno pagtalawon na ka. Saan ko na maanusan ni tatang? Iso asinong bata ko na. Kasano ka nga rod itang? Sa dino nga iti pagnaadam. Diyak nga rodan mo. Makamo ditan. Anya ang makaam mo ditan. Sumardengak pa ilang nga agadal. Nagbiro kak iti trabaho. Sige, kuyugan ka pala ang nagbirok iti boarding house apagyanam. Ngem, awan pag down ko iti boarding house ko. Sige, siyak pala ang ti makaam mo, love. Ay, agyaman na ka, love. Agyaman na iti kinaanos. Ken panangipatig mo kanyak. Nalabas mo't at talaga ti panagayat mo ka ni JR anya. Talaga asika ti nagbayad iti boarding house na? Saan kumat ang mabalin abaybayan? Kaasiman. Sa bagay, imposible matalukwan na kapailang iti dayta akinasingpet mo. Ure asino mat siguro, Jana.
No makitam aka sa pulan ti ay ayatam ti tulong. Apay kit din asaan mo at tulungan. Day tati kunada, anapod no, apa nagayat. Agpaiso day ta, Jana. Sapay la ko mga rod tanapod no matkan ka ni JR. Kasano, nakabiro kan iti trabaho, love. Walab. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awan ka din ti planom amang ituloy iti panagadal mo. Sayang mat. Marigata naklakit di, Monica. Manulang matisweldok. Agabang akpay. Sa bagay matkit di aganos ka laang. Sana bali. No makaturpusak to, kat makasapulak iti trabaho. Tulungan ka. Tapno maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Sikat makaan mo, lab. Kumusta mo ti panagadal mo, Monica? Ayos laang mat, manang. Say-saya atom kadimot lang ti panagadal mo? Wen, manang. Saan kayo ang madanagan? Tanapas na ikak iti panagadal ko. Nasaya at mat nga rod no kasta. Para mutlaang daytakan ka, Monica. Iso nga ikarigatam ko mati makaturpos. Wen, manang. Saan ka ang madanagan? Kasiguraduak ang makaturpusak akaskan ka. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Kwa, manang. Saan mo pa'y mga ibagbaga kada papakin, mama, ha? Kung naktupay kat nga adan ka ayan-ayat mo. Please, manang. Secret ako mapailaan. O sige, basta ikarin nagturpos ka. Wen, manang. Promise, makaturpusak. May salangan atawan, aggraduar tayon. Wen nga rod. Magagaranak matan ang makagraduar. Iti kasta, makabiro kak iti trabaho. Dito ka di matlang bagyo ti pagbiro kam iti trabaho. Siyempre, adda dito iti lalaki nga ay ayatak. Aywan gayam, kat planom atulungan iti panagadal na. Inton makasapul ka matan iti trabaho. Para matlaang iti masakbayan mi, Jana. Maasya na kini JR. Saan na anarik na ti panagayat dagiti dadakkel na. Iso akayat ko, siyak ti mangipaay iti daytaan na ipaidam kan kwa na. Narigat mo't ngagpaiso ti broken family anya. Iso ana swerte talata. Gapu taagpada taasan a broken family. Narik nata ti panagayat dagiti naganak ta. No siyak, kasladyak ka ba ilan? No awan da papakan mama iti danag. Uray siyak mo't Jak amo na anya mo't ti biyag ko. No saan ko akadwa da mamakan papa. So amasyan ka ni JR? Siyempre ay ayatak ngamin ni JR. Congratulations, iha. Kamaudyanan nakit nakagraduar ka matlaangan. Congratulations, iha. Thank you, mama, papa. Congratulations, Monica. Thank you, love. Tanak ka umay ka. Papa, mama, kayat ko ngayam mo kada kayo ti boyfriend ko, ni JR. JR, iso da mamakan, papa. Naimbag nga orasyo, madam. Sir. Kaslamat kan ka, iho. Adagaya man kaayan-ayat mo, Monica. Pasensya kayon, papa. No saan ko ana ibagbaga kada kayo. Tangay adda kamatlaangan dito'y iho. Sumurot kan kada kami ijabalay. Adda maangay a celebration para iti panagturpos ti anak ni. Nakababain samat, madam. Anya ko matipagbainam. Sumurot kakit din. Saan na kami apaayan? Lukasta, saan na nakalpas iti panagadal ni JR? Saan, papa? Nagtaod iti broken family ni JR. Pinagtalaw ti amana. Iso asaan nan ana ituloy ti nagadal. Kat ti inana. Manipod ka no si Murot iti lalaki na. Awanin damag na iti inana, mama.
Nagkasang matan, di ka bibiyag ti kayan ayat mo. Iso nga rod ang maasyanakan ko na, Papa. Mama. Saan kayo kadi nga agungat? No kaskin ni JR tinapilit? Addaken ka nga agpili, no asino ti lalaki a pakirelasyon nam. Tapno saan da kami to ababalawan iti kamaudyanan. Ang kitaam ko ma, iha. Ta saan na kanto alukwan laang dayjay a lalaki. Amo na matirigat ti broken family, Mama. Iso apatyak asaan nanto nga aramidan dayta. Kadag iti agbalin nga anak mi. Nukasta, nakabiro ka dagos iti trabahom? Wan, iti hotel ang nag-OJT akmet laang idi ti pagtrabahuak. Nasayat mat nga rod nung kasta. Agurnungak laang, kalpasan na si kamat ti agadal. Kasla na po ka ti ganas ko nga agadal, Monica. Ang damat ang trabaho. Iso nga agurnong talaan yan, para iti masakbayan ta. Ngam sayang matinarugyam, JR. Saan na ko man napilitan nga agadal? Patsak asaan kung tumit lang amayulo. Sayang lang ti busbusan. O sige nga Rod, sikat ti makaam mo. Saan kan apilitan, no saan mo akayat? Kumusta kayo ko ni JR? Ayos kami laang mat, Papa. Kahit wasawan, noon niya ti plano yo. Awan ka ni plano yung agkasar. Kwa, Papa. Saan mi pa'y mat-an na pagsaritaan dayta? Plano mi ngamin, ano makaturpusak, ituloy na kung matiagadal. Ngam nagbaliw mati desisyon na. Agurnong kami laang kanon para iti masakbayan mi. Ang may mayatlat no makaadal kumamat. Saan na kanon amayulo ti agadal, Papa? Iso asaan ko na pinilit. Malah, makamu kayo. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Ken planon yun ti panagkasaryo. Wan? Rabin, saan kan nga gawid iti balayo? Dito'y ka na maturog. Agungot lakit di da papakan, Mama, no sa anak nga gawin. Ipakaawat mo anarabian kan. Ken masapa ka inton bigat. Kan, awan mo't pagsukat ha. Pabuludan kay ti t-shirt ko. Awagak pa'y damamakan, Papa. Agpakada-akadakwada. Namjak ibaga aditi iti pagturugak. Ibagak amaturugak iti balay da tiyana. O sige, sikat ti makaam mo, lab. Anya ti kunam, masikog ka? Nailawan kami kini JR. Amo ka din da papakan, Mama? Saan pa'y manang? Katanya nga ti plano. Ibagak kada papakan, Mama. Panakunam ka di katagungat da? Makamuditan ah. Sa bagay, nalpas ka matan iti panagadal mo. Adamot ang trabaho iti may sa hotel. So apatyak, asaan da ka nga ungtan? Apay aday tati inununayo. Imbes kuma ati panagkasaryo. Agkasar kami mitlaang, Papa. Apaman ang makaurnong kami. Marigatan kayo nga agurnong no agab-abang met ni JR. Tangay masikog ka. Ayabam dito'y balay. Iti kasta daras kayo ang makaurnong. Ah? Umanugot kayo, Papa? Apay kit dinasaan. Agpada kayo met aparoken palasang. Isungawan nga rod tilapad iti relasyon nyo. Alang nga rod, Papa. Kasaok ni JR. Anya? Ijayak balayon ngagnaid? Apay, saan mo ka di akayat? Nakababain samat. Saan ang nakababain? Taadamot pang malubos ni Papa. Imbagpaykan ka. Ta nakasingsingpat ni papam. Kat, agbalin tumutan ang Papam. Mapadasam tumutan ti maadaan iti nasingpat ang Papa. Alangarod, ijaya kon balayong agnaid.
Ita tanakaanakan. Anya ti planom, iha. Ni JR pa lang ang tagtrabaho, mama. Awirak pa iti anak ko. Rumbang laang. Tapno maawir mo anaimbag ti anak mo. Wan, mama. Napagtungtungan min kini JR day taabanag. No, kasta, nakabiro ka iti sa bali at trabaho. Wen, hotel mo't lang ti pagtrabahwak. Ngem, nangat nga to ba ti sweldo? Nasaya at mat nga rod. Nang runakit sumarday nga ko niya trabaho. Panagkunak, saan pa'y nga itaatawan ti panagkasarta? Saan tamat nga agdardaras? Kinapatag. Adakan dito'y balay. Agasawatan, JR. Kasarlaangan ti kurang kadata. Itatagdan may sa atawan ti anak ni. Apay nga taamasansan matan asaan nga agawid ni JR. Nasursuro na pa yan ti aginom. Diyos ko. Apay nga ta nagbaliw matan ni JR. Makadkadlawan da papakan, mama. Diyak pa'y amo ti eras-rason ko. Nukas di asaan nga agawin. Diyak kaya't nagsakit tinakam dakin ni JR. So ano mabalin? Diyak kaya't amaamuan dati masansan asaan na apanagawin. Agyaman kasi nung batam ti awag ko, JR. Sa dino ka diti ayan mo. Agawid ka kumamatan. Masakit ni baby. Kaduan na kumaamang ipa-check up. Kabala mo day ta. Sikalatan ti mapan mangipa-check up. Adda ka di parikot, JR. Apa yan nagbalbaliw ka matan. Ibagakon kan ka ti agpaiso, Monica. Adan sa bali nga ay ayatek. Anya? Amom ka di ti sasawam, JR. Kasta kalakanakan ka ti pananglipat mo kada kami iti anak ta. Pasensya ka. Ngamjak mo't nagayatan ti panagbaliw ti rignak. Sorry, ngamadan sa bali nga ay ayatak. Saan, JR? Saan na kami kumapanawan iti anak ta? Kaya't ka makasawa iti personal. Iso, please, agsarita ta ko, ma. Jakayatin ti agawit ita balayo. Babae na kada papakan mamam. No kayat mo? Agkita talangin iti sa bali a lugar. Sige, ibagam no sa dino ti pagkitaan ta. Agawit ka kuman. Nakasagana ang amamakawan kan ka iti nagpasulam kanya. Basta agawit ka lang. Sorry, Monica. Ngam saan ka nga ayayatan? Kasanon tinagtulagan ta pa nagkasarta. Kaya't mo ka di ngawan mabangunan ti anak mo nga amanan. Kaya't mo ka di amay padamatlaan kan ka. Sana bali. Tanda ka ba't amang ipatagkan ko na? Pasensya ka na. Ngam saanan ang mabaliwan ti pangagdan ko. No, kasta. Kaya't ko amaamuan no asino ti babae anang isukatam kanyak. Nabayag kayo ka din. Anak ti boss ko iti pagtrabaho kita. Kat sapay la ko ma. Tasaan na kami ariribukan. Nagsakit na ito yung inaramit mo, JR. Inayat ka iti kastaunay. Nga mawanan maramidak. No saan ako ngayayatan. Saan ko nga ipilit ibagikan ka? Kabayla ka padakalan ti anak ko asisyak lang. Kaputaawan serpim nga. Imala kamat lang iti amam nga awan konsensya na. Narigat ti agbalin a single mother, Mr. Lonely. Ngam narigrigat apilitak ti tao asaanen amangay ayat kanyak.
Nasakit. Ngem patsek akabaalak ti bumangon, gapo kadagiti tao amang ipatpateg kanyak iti aglawlaw ko. To'y pagayam mo, Monica. Agyamanak pagayam Monica iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, bayamon dayta lalaki. Tikit di anak mo ti asikaswam, kan isurom iti nasaya at asursuro, iti kasta agbalin amanakam. Ket nasaya at to ti masakbayan na. Buwan no papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Monica, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.